kim ni mamiturang na tin ka wana sana na nung gapuno ibiti go kana keroni katotoni en kena tuwa na gitu umai menda buken na bono menda kila na venga ngada ni ka ya lutu go na nonda matintu ni katolisinga ni bulongo kusita samai boru putikine boli bibes na nonda prime minister andingitaki o lesenia Qarase mbetega na turango na corruption ena nona tore nona kisi ka voster wate vitu tale na kisi kena tutongi samani tau kena wa ena tutongi ni tinikaruo na bula ia ni ndarede tu mai kisi ne Qarase vitu na ka menda ona ngandrewa me no wase bekenda matai basika ke mai kisi ngona kena na sanga ni boka tulo wa taundo Qarase na buku ni boli ni class ACS pangata gitu ko na bosa papalangi na bala ni bilawai na bos na application kini bombale arato boka tulo waki na roto na executive ni Fijian Holding Limited dangai redeki na ndindu etiku tala dina kisi nei sitiveni warudurumi na nonda prime minister dan dingitaka I bole ni bebesu ngoe rona ndindu bimbi au ngandrawa meu was meu ngandrawa meu ikenda menda retu na singini kuwa kene kerua o sitiveni wala by chief executive CEO wataki olta rokobun sei en Fijian National Provident Fund toro talangau ko na itutu ka betagi kinang wana turang na prime minister en itutu tether en Fijian Holding ka bakana ka tukuna na turang nila wa o Fernando Justice Fernando ndo purumbita ka ni talago sitiveni wala kemba token ndo na rawlu sa bulong dolo na class ACS kan gai taladi gai mai vaga nga tagita le na turanga ko taladi go me mai vaga ndinin na beloingo go sando na kawololoma go na ka kitungan rawo tiko na numuni songo na DFFM America moni na reda wal mututi ko na vika sa vaga edori tungo bala teni sa pune votu kina na daga ni muto ke na visi sibutaki memboleti ke muni na ka goni reda tiko mai na katokotungo ena non da voluti ne toke menda baka mol mutaki ka sa tiku utaki ngo wana nonda prime minister o ko e ulu ni ilolo na vale ni mbosala karonika una ngandraba meu ko tikenda kina ni ko na buku tunga ni bakasa mana na corruption kina bindambu in baka babiti wikenda na tika de wolso bukabitu ni wotina bo virne sitiveni rambuka o sitiveni rambuka engai bokai labo takira na sotia tukuni na kena I vole tukutuku ni sulever na sotia sibi vola katana bima mani milioni mera bokai labo takina na sotia era bukeir koe ena boviri ni wolso bulkabitu ena kena mo boviri takina matin tuni bavandra ena daga talanga ya enda na redikina ne vole tuku ka tuku na National Bank of Fiji enda na redikina na dei inoke kumbombola ndo vira baga ngata tuko borrenge nikua ena sasama ki ando saranga vira na turangango kwa leki kautira mo na ngone mo ngau ia ndel nebes merra mai baga dorne to lolo vira na wakanda na India ena tinka diwa wal song bukavitu wate ke Philip Mbole en da revetu ni rombasi ka tuku mena le rongo rombasi ka tuku mena ronundolo rombasi ka tala mena ronundolo kono en ai tobo bindambui todo go ka tuku ni ngo sangani ndua ve rongo e bodrum be bali be se ko e bali bilowai en da na reida talangani mbasi ka tala tuku kina na dai sitiveni wala kemba en kambol sirotona the Kaunrobe Provincial Council ngona vi tobo bindambu e vakai sanganira na kaumo na mataviloi ena ne to katu ko tunyungo ke to na taronga tu kina vemba ni marama se dabona buna sara dabona buna ka nga me kino Qarase me mai vilo itaki kara sangani vilo itaki o irongo
Mbani marama. Mataini kaya da kabo koe, nangone toro kina wakatondo dona vilu taki. E somi koe mandanga wataki koe na rona undolo wal song rona ndra wal song kabana undolo ndol. Ngo na corruption at its best. Ngai senga ni vilu wetaki. Balatana da. Zabuna buna ngai le waingaki no Qarase endua dina utanga nei labo me bolina Qarase ICS. Zaka mbuno taka me somale stale nei lavo todo ko banga taka na development bank me wolikina na share zoya to soya zaka ne batangi ngende ni baka itabi ni Fijian Holdings and anona boli company wovo keviti baka lebu taka ne wili keviti erambo rawa ni boli share ena Fijian Holdings so talanga na da rambas gitu mai me baka taki teleni Anduria sa imbay ni marama may wabir taging Qarase na baka sa matunga ni doctrine of necessity baka nga tagi may nakyan na boko din corruption iyo tele ni baka tagi kwaya baka tagi na utina nangona rotu kina daga baka civil servant ro baka nga tatalanga na nanon ro koko wa meron ratamay kina itumbay ono sa nga undo lumay na National Bank of Fiji ukilani dhala wakalawa ya arusin somanon ro hindi nao baka kina sotala turungan ibal ila sakali Solomon kina utina ndraw na undolo emon roveski rambuka wala ka ni bimamani milioni uirikeda ugabudu tikungo rasyanga ni kaumai na matabilawai ratu inoke kumbuambola wala ka ni ronan raw na undolo Gora na yava ngataka na non rai tutu wakadadaka merawa ni raba kota meni laba ramai baka ngataka yung Qarase turanga kina marama tumbuno taka na ilaba orto somoleso na hindi nao ena development bank baka kina vida tale na company apply taka na Qarase shares through the bylaws of the Fijian Holdings Limited rato baka handon na executive enga imbale wala ni bebesu na taro kito tarong tuko na songo na nomuni songo kito tarong tuko why me me baka kito ko tuntuki ngo and kabini ko why me and Qarase series number 2 justice injustice of Fiji ndana rel tuko na dango sang wala ngani tukina na ituke itu tala bida na ni turanga ni India en vika membalata na kenna bangataki watundu na kokoa en bangataki ni solituko ni Indina umena National Bank of Fiji kwe Lucy en ronan milioni na taro kitu tarmatu na DFFM why Qarase awamot ni dana rongo da kile tu na katukoto ni kito da kaptunu wanda kila angona kenda iwalu na itoke ni ndungo embuno takatiko na non la beta da kemai na reconciliation bill what ke ngoli bill e la beta tu como ya en pika membaleti kenda ni toke ndanga reida ni mai bobir tagitiko na nona matintu ndona yabu molmulum sangan kene bandin ni corruption ko keda kitu zabutu tu kene go vekemuni ya ranga sangan ni komai ena matabiloi turang kene marama sanga wala ngani koya na kena tauna lewa menda velenra ni bermbasang mati orang baka ramati na dorobu lebi na sotia na lewa ya etau tu ko indu na civil servant na kena lewa non ramati non ran na ngonyongo don me komai ena bolbiloi sango la ngani koya na abuse of office kina corruption e wili talitungai kina o Francis Kin indua na alambata indua ena dela non mateni bo mateni don tomata velo wai kuneni wandini ndina taki ninda ulamba po drumi bolivive stone kini tutongi ngai somi tunga non tu bolivive na gondua ena corruption ngai nepotism na nona kaule sumai na turanga ngoma bolivive ngai me solitele wando ni tutu ni vilu taki nepotism
and again ngona corruption at its best me baka wakaito kene ka tolu nona komayo o litia bani marama me my CEO ni Fiji Sports Council ngona nepotism at its best ngona bika e zakatu and the one ratokana ka kawatuki dabenanra non ranrana luvenda da lasutaki da baka saura rataki rava mabota kina nondongwani rava mabota ki rambutura ki yara tukumengo na kibiti endai talanga dona laini levuni tauke sarawa watu na mata ni vile o bale ni vile wai ne Fernando Wilikina na marama ambaki vicho ngundua o Dr. Mere Simpson ngona vika sa vaka chuko vika ndane tuke ka kene ulumbaletiko na sasamaki na vosa ngona sasamaki ke tau kaitiko na DFFM e Amerika ni kuwa menta yanra mana kawatuke bate sanga ni sasamaki ngo na nonda sasangai menta sa varusai na kawatuke na equality ko tu ni tungo menta do bata na mata ni longo menta toto bota ke na kewiti tu ranki na marama menta na raida sarvagal mutu na tikinongo mboleta na tikinongo endo don me rongo kina ndo momu kena ndo mongo ni imberni zingomi. We are the stakeholders in this issue. Ni imbertu ni na mo iposa wari pe kita una nomdo isongo na ona DFFM e America ke tau kaitiku ke la veti mai endunaka and the stakeholder kina na kawituke and ndon me rongo dina ndo monda senga ni kautunga menanda ka isosomaki non dei tilo indona ka mbola teni tumendo kuna nanda kai edala kele karua oni sarongo de kedi nei voma dala ni ve corruptive acts le levu karabadru tumai senga ni rakobo ndo na mata miloi mboleta ni ratuko kina na sotia no irango puera pagayanga tegituko ena ngono serango ena ile ni equality menda butura ki sombukina na kautuki au vinakata me ukai bikenda kita una sanga ni bagazengo na leo ni nomu ni songo na DFFM America me kita una kaituko yani ve kemuni na kango morone nikilatiko na ndina ni vika tambona kitiko ve kemuni ni kalongata tiko na viwakani ni borontu mai au na numa me una mbere ni maitini ya me pwana numo tale bikenda sa mai ndabe tiko na non ranra no kanda ena ken non da mai losta kitiko me yumbitiko me kenda yumbitiko na non da borri me ta kaku kina ni raida na ndina ni vika e boga doritiko non da bunwa ni kalonga tiko me non da bota tiko na non loloma ngota le mai na nomu ni songo na DFFM e America ni boga